Standard 2004 verwalt de Kompensationsfonds mat enger diversifizéierter Investmentstrategie d'Reserve vum allgemmenge Pensionsregime. Wat sind Reserven? Dat sind déi Suen, die ugesammelt gisinn, weil biselo all Joer méi Suen iwwer Kotisaiounnen abbezuelt goufen, wéider iwwer Pensionen ausbezuelt gisinn. De Kompensationsfonds investéiert op de Finanzmäert, ass awer och am Immobiliesektor aktiv. De Kompensationsfonds setzt as segen Investitionen och stark op Nachhaltigkeit, schläst immerem Firmen aus, déi die international Konventionen net respektéieren. De Kompensationsfonds passt seg Nachhaltigkeitsstrategie laufend fir mat segen Investitionen de sozialen an umweltpolitischen Herausforderungen gerecht ze ginn. Weiter Informationen op schwarzmarkt.delu.